Ghanaian actress Rosemond Adelaide Brown adudona enim se Akuapem Poloo ebusuan for enede chesenenti ayenya eyese enrada yesanso edino ekokopie mu ewo Nsawam mu achese nsemu a ebobo eba edi efri echenene de Ghana for eka no kwakwa ye hunyan eni gubuja achese womo edwen ho a womo entiase se denti ene yesande no akwakopie mu ewo Nsawam prison despite say ya grantino ye biola na dudu na eninse ye 80,000 Ghana cedis na ebusuan form someone to say ebobo eba no efa se we ho no amadodo na ebusa ese ene na che say Akuapem Poloo ni someone na say someone efficios nigga eka ede efa abaya no ho na che say ye fia wo ye philosophy because enrada Ebra chese ye Akuapem Poloo ni bill ebebeto abontin womo estate ya no womo kasi yamani 80,000 bill yamani 80,000 bill enumu krampo chese wono krampo tike mu video de chese wo to shatawale enyum dem confuse ane won kro ne ba chese abaye ni age ne ho a wo sa yi na efia kwansin hu se efia so ye video kasem mosomo do Akuapem Poloo mosomo do no enso so abaya muntimi nye bibia emfa enye den emmoa no na bo a wo mmoa de eka ho binti na obia entimi nye bibi emboa no eno ma Ghana fortune na no wo form say wo mmoa de wo kwan ben so emmoa ben na wo pebie mu say 80,000 bill yi ye de ama no wo mo enso so e de ye adwuma enti denti ena wo ka say abaya no a wo mmoa de nti na obia empese wo be eboa no na che say asa wo ano wo mpe abaya na semoa from the start just say woni ne sire kwa na ense webeto odwase asansom de no akwakopie mu ewo Nsawam prison pena dodo na ase na chese efia swasnega wo ba bontina wo kan nsem a wonim de wo kan despite say bella ye de ama abaya ni nyina chi na say still ye say timi de no ekokopie mu ewo Nsawam prison se pan dia na nie womo ye omo nam social media so and a #free Akuapem Poloo #free Akuapem Poloo no won kro ne ba ema dike bi krampo ebie momo account na che say womo ede ye support ede ema no nyina no na nie say sika no womo ede ye den ana womo na omo de womo no ne womo phone ye free Akuapem Poloo no na womo ewo he na che say Ghana ebe ne nya twomwa ye ya de ewo sa enoma no eho eno na che say dodo na eka say there ewu be hia say efficios nigga epie na no kan sem a yemfa no serious because oba ye obebe kan yem say abaye yi na bu a wo mu ade nti na obi ampese obebo no na ye ntia asem de nti a wo ka so obi ampese obebo no because ni bill no ye de granting na say enkofo aye den aye willing ana ebie mu nso so no say do no so Akuapem Poloo no ba bonten video na wo sa to them confused ne won kro ne bani nyina na say yenim say asede obi ye tua na aka nyina ma no obi be say wa tua ma aka nyina mame na ye nse nke ye tua na aka nyina e dia ma no nti e ba no sen and despite ni 80,000 bill no still penny for 80 esande no ekokopie mu ewo Nsawam prison na nipa o ma yete ensewe ana say ensewe efri na no eba ye deputy public relation officer of Ghana Prison Service ASP Samuel Kofi Opoku waka ensemwe ewo Onua FM abra na chese enkomotwetwe no ekoso na chese wodi ensemwe etu eja say Akuapem Poloo say or in the custody of Nsawam female prison pending for further actions ayenim say denti ena say yasade na kwakopie mu ewo ho say denti na omude na kopie mu ho say video koye yo say ye den obi entimi nche ena obi anso so ema bonti mememechire mu ma ye hu say ni bill na ye de ema no wo mu entimi entua ama na say na securities ni nyoma wo mo ka say won fa memegu apono eso say ne passport ne won ko ne ba no still na wo mu ntimi nya sa akade no eno de wo bia entimi den enche na enti abusuan say eye sana etie na eye no kura nso say
ye nua ba ye mani bill ena bill ni mu nyina ye sande na kwa pie mu e wo honom e dia ene na eden ena ekoso na ene na chese Ghana ye de ya no eka se ye do ensusu ya kuma mu de odo no ye ntimi ndan na di ana wadwintwa wo fa Akuapem Poloo ne nsem yi ehwo se sade na sa kokko pie mu won Nsawam de na betimi aka e de afa ensem we ehwo wo hwa de emranu ni edie ne eye ne kwanso no na na se ne yi abi no mposo mo nsha ba ya na chese onfa entity na se emranu e na wo mu ni di ne se ne be ya next time wo bi nsusu ekoko ye bia ebe ma ebe seven as a deterrent ama ono nsusu adwene aba eye efie abusiafo wadwintwa wo fa nsem yi hu ebra ebebetu edwa e wo too much GH comment section ebiemo and so like videos not share all the social media platform and so follow your away IG page and your Twitter page so @GH _ Facebook and so @GH now me am di dwumedi hu e chame medi e de ekwia sikapa that's ne ye besan edi ehia ebi makram